Aku loh kakak. Alah tur ngono. Nek rimengan. Oh. Iya. Kancane meneh teko kono kuwi ya. Ngantek mureng. Berarti aku lek iso teko Pinas nomor 2 iki bojone. Mingan. Wis teko kono dianggep menang iki. Pas nomor loro. Tenang. Dang yo. Dikenek kenapot ngono. Petarung. Arek lebone 3-4 sisan. Lali. Dan sisan. Karena gue proses ya. Kayak anu ku mang. Bisa ngom. Ya arep balik ke sini di. Mingan. Rapi coba. Lukai kendano. Pakai Kresek kudu kamu dijaluk. Lo kok mundur lo? Lah iya to. Joke kok ketinggalan, Mas. Joke keri lo. Nyantai deh udan. Penting ora samar. Lah alah. Nek me, jalannya ini Mak. Jalannya di sini. Tuh. Gil. Rupanya kawan kita sudah melemah. Tuling Ultraman nih. Lebon atas nih. Kalau kami kancane demen. Tenan.
Ngenteni apa lho kuwi? Goblok ning omahku ya. Eh? Bagaimana Pak rasanya Pak? Gas ora belum digas. Terus alasan. Yo kae. Ayo lo.